masima bamu Tuhan bani hidup prosiko manggolo na tetap menremoti perpuluhan mamu das bamutu. Bapa nami na isurga pay mahanami mamuka agadupan horja nami ibagas sadariwa siulihan nami manjalon hata haguluan berbapa hawani ay Bapa dumasir-sir hanami manangihon kakot manjalon kami ibagas Jesus mama nami magtunggu jana marapin. Amin. Horas mabata ganupan Bapa inang pay mahita mamuka horjata ibagas panoraon nagabetada ni partunduyon na ondos hubat bani tanggal 31 Mei 2021 ay mana tersurat bani Yohanes bindu onom ayat 20 sonon maisurat kon nini Jesus mambalosi si dia ondo horja harusuni naibata ase porsaya nasyam bani nasinurutni. Dalam bahasa Indonesia ase ibasahon hanami jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita haganopan nani harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Adong sada kalimat na makatahon. Pengenalan yang benar akan menghasilkan motivasi yang benar. Tutu kalimat on memiliki motivasi, pandangan yang jelas bani sahalak jolma maningon parlobe kita mengenal asal isedo iya. Bani panorang ay buedo halak mangirik kon Jesus depko sisidea manjalo pasal haganupan na porlu bani parpuluhan. Tongon buedo motivasi ni sidea nalaho mangirik kon Jesus. Salah sadani bani panorang ay depko si bosur sidea depko si sidea manjalo ay pasal kebutuhan jasmani ni sidea marhite ruti haguluan na dumma ipasirsir Jesus bani panorang ay tongon lambin buedo halak na porsaya lambin buedo halak na mangirikon Jesus bani panorang ay tapi motivasi ni sidea nalaho mangirikon Jesus ay sukup ma anggo aw mangirikon Jesus bani panorang ay bosurma kebutuhan duniaku bosurma kebutuhan jasmaniku sehingga tongon-tongon lape ihagulukon ni sidea lape ihapursayay sidea bahasa tongon-tongon Jesus na ibere na ibata na iutus ni na ibata on nalaho patorsahon haganupan horza ni na ibata sadoka niyaon halani ay hita haganupan na ni harga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Bani Yohanes bindu onom ayat 20 siya. Yohanes manuratkan bahasa selaku halak na porsaya hita na manggulu i dunia on apalagi bani ujung ni bulan 31 Mayon anggo ida hita bani bueni haganupan ahana masa itong-atongah ni parbuluhan taon tungon bapainang hasipeduma berlalu COVID setahun lebih tapi ron meningkat nih halak na merdampak bani COVID-10 siya. Ibagas naman dokpakon haganupan na masaon tongon Jesus na roho duniaon bahasa iya langpita memberi hamalumon langpita memuaskan mengenyangkan kebutuhan
pardagingan atape jasmanita. Tapi di hudo paroni Jesus hu duniaon nalaho pabosurhon tunduita. Ase hagadupan hita na pursaya bani Jesus lang pita secara agama dasa, lang pita secara hasomalan keturunan tak, tapi tongon-tongon hita na pursaya bani Tuhan na ibata pasal na mangirikon iya bahasa hapursayaon tado na mambayan hita lambin adong menandai iya, lambin tongon-tongon adong motivasi yang benar. Halani ay hita haganupan na niharga ni Tuhan ka Jesus Kristus. Ase haganupan hita na pursaya bani Jesus lang pita secara agama dasa, lang pita secara hasomalan keturunan tak, tapi tongon-tongon hita na pursaya bani Tuhan na ibata pasal na mangirikon iya bahasa hapursayaon tado na mambayan hita lambin adong menandai iya, lambin tongon-tongon adong motivasi yang benar. Halani ay hita haganupan na niharga ni Tuhan ka Jesus Kristus. Ijalo hita ma parodi Jesus u duniaon bahasa tongon-tongon iya na iutus ni bata ay nalaho mandalankon haganupan horjani i duniaon jana porsaya mahita bahasa iya na rohu duniaon lang pita mambusurkon memuaskan kebutuhan pardagingon tapi dihudo kebutuhan pertunduyon ta. Halani ay kita selaku halak na porsaya sudah seberapa jauhkah kita mengenal Tuhan na ibata, anak ni na ibata na sasadain. Halani ay, ang tongon-tongon, kita doma mengenal ia 100%. Berarti, adong do motivasita na laho mangirik kon Jesus ay. Halani ay, kita haganupan na niharga ni Tuhan ka Jesus Kristus sa halin ay. Motivasi yang benar timbul lahir ketika kita mengenal siapa dia sebenarnya. Amin. Selamat melanjutkan kegiatan kita ibagas sadarion martonggo mahita. Tarpuji maham Bapa, malas tumanghur nami, dong maijalohan nami hata haguluan na humbamu. Halani ay Tuhan, ipagul paham hanami, ase parohmu hu duniaon Tuhan, nalaho patorsahon, haganupan, horzani Bapa ay Tuhan. Ase tongon-tongon, hanami boy, manjalo, pasal, partunduyon, rosihoma, pardagingan, na doma ipasasirham, sadoka hanami manggul hidupnya. Tarpuji maham Bapa, martarima kasih hanami, ibagas Jesus hanami, martonggo jana martarima kasih. Amin. Oras mabaraka Tuhan.